Šabačke košarkaške heroine još uvek nisu svesne uspeha koji su postigle. Čestitke stižu sa svih strana, a kako kažu, mora proći malo vremena da se utisci slegnu i tek tada će doći do prave spoznaje vrednosti rezultata koji su postigle u Hrvatskoj. Radmila Maletić je imala zapaženu minutažu, borila se kao lavica u ključnim mečevima, postizala je koševe, pravila lične greške i na kraju se zajedno sa svojim drugaricama radovala evropskoj bronzi. Mi uopšte nismo mogli da verujemo, gledali smo svi u semafor, da li smo mi u stvari pobedili. Osjećaj je bio neverovatan kada smo svi izašli i kada su nas navijači podržali, stvarno je bilo divno. Jelena Ćirić, sigurno jedna od najmlađih u ovoj ekipi, sada je bogatija ne samo za medalju, već i za iskustvo. U poverenju kaže da će se maksimalno posvetiti treninzima i košarci. Osjećaj je neopisiv, kaže Jelena, i ističe fantastičnu atmosferu i navijanje publike. Ono je nezapamćena publika, čak i selektor koji 41 godinu radi i tu nije doživeo takvu atmosferu i takvu publiku, stvarno su sjajni i stvarno su nam pružili veliku podršku i kako kažu, pola medalje je njihovo. Dejan Popović se već dokazao u našoj košarci. Uveo je ekipu u Šapca u prvu ligu i igrao u play-offu prvenstva države, oslanjajući se na igračice koje su dolazile iz mlađih pogona kluba. Sada je stigao do evropske medalje u koju je zajedno sa stručnim štabom utkao svo svoje znanje i energiju. Popović kaže da su emocije bile neverovatne i da ih je podelio sa svojim igračicama, publikom i kolegama. Ono što smo svi potajno priželjkivali, a niko nije prognozirao, je došlo kroz jednu zaista dobru hemiju, pre svega među igračicama, stručnim štabom i naravno sa predivnim navijačima, rezultiralo sa bronzanom medaljom. Ovom medaljom OKK Šabac je potvrdio da se u klubu radi izuzetno kvalitetno i da plejada talentovanih igračica čeka svoj trenutak. Ne treba zaboraviti da je Jovana Šubašić na kadetskom prvenstvu Evrope osvojila prvo mesto i plasman u A diviziju.